Pini nalitum halabang so video lo nang kethan ponji labang ke non toilet list AKIMI koson se nalitum hemi nilun pe nalitum mobile pen kachilang nang jima labang so process se pini labang so video lo nalitum hanang than pot chini pon ikpola pe nalitum labang so video kicheng pen kichut an lang pon ikon tangte aprang si kardom kadukave karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame nalitum labang so YouTube channel anta subscribe krilang pute pader depin pe nalitum subscribing on latest update nalitum kilang verje aphan adu hes tame belarjan theklong hodas tame nalitum berpon igder non tang de non pathiek pen koson se labang so toilet list bang kelang nang jima labang so puthakle pathiek pen lang polonang lapen chithan polonang tang te non la toilet long ke apply a list labang so list kumama men si do mal labang so puthak non pathiek pen chithan polonang lapen lang polonang labang so link ni li labang so video description kali pulutin alitum telegram channel long stame long pon ikpo kali pulutin alitum google long dapen sbm putok damikon la pulutin alitum mobile long stame la sun arjan na chiklang ikpo lapen nalitum stame nalitum mina mas stame lang ikmepo lapen kilang ji afan la sun arjan klang ik pola penang litum po athak doi pon lo pulte nani tum la ber theklongi MIS dak theklongji MIS labang sodim sinalitum berik napo labang sodim berik det pena fit nalitum mathengno potha da page AKIMI chingpu ikpo lapena page AKIMI chingpu ikpa nalitum dak thek pon long exit penang an dak tok pondo stamina litum la potha aber nalitum theklongji nilina peklang pon ikpo household page 2 CSC report nalitum lason ki tok dak theklong ikpola pen labang so aber nalitum theklongi entry status of new household in SBM page 2 pro labang so dim sinalitum berik nangpo labang so dim berik det pena bhit puthot nalitum athengus tame dak page AKIMI chingpu ikpo lapen nalitum la financial year ba nalitum dak select ponang po all financial year nalitum dak select pon igon nalitum la son tatas daning kan 2023-24 nalitum select pon ikme kali pulre nalitum la aning kan select le pulre dak all financial year la son doye automatic la bangke nalitum select le pinta chok ikpo lapen puthot dak penang an dak state amen do exi nalitum theklongji lapen Assam la bangke dak number 4 along si do exi la bangke Assam state la bangke la Assam podim nalitum beri ko Assam podim ber igdet pena fit page AKIMI puthot dak chingpu pon thulepo lapen labang so page dak district amen dak na chiklang ikpo lapen lason dak pena an district dui Karbi Anglong Dima Hasau lapen Dubri do hokona nada district ni pena an dak dui lasi Karbi Anglong dak 21 do lapen West Karbi Anglong ke 35 long si dui si lapen Karbi Anglong labang ke dak 21 number nalitum thek pon long igzi labang ke East Karbi Anglong lo labang sodim nalitum beri gon jong se West pul nalitum 31 last long si dui gi 31 number along labang ke chiprek pelo number ki doke dak ber igon ber ik det pera finally tum thengnola son na chiklang ik po lapen puthot dak pen block amen na chiklang ik po nali tum dak bokajan lapen Hauraghat lang somi pi lapen Lumbajong Nilip lapen rong mungwe semi lang solo son ta sidak penang an block amen nang chiklang ik po nili example afa nili la Hauraghat puthot select pon ik po nili ladak Hauraghat nili select pon ik elo nali tum stamen nali tum block area labang ke nali tum select pon ikon blog dak select pon igdet pena fit puthot dak panchayat amen ta do ikowa labang so panchayat abang nali tum dak pen select pon ik nang lepo nili dak actually blog bang ke nili Hauraghat si dak nali tum hana paklang ji apal select pon iglo dapen nili Hauraghat select igdet pen dak panchayat amen mandana chiklang iglo nali tum long stame panchayat ki do adim ta do dapen kaviadim ta do jong si kaviadim ple direct aro amen chiklang ikpo mate area amen chiklang ikpo lapen dak panchayat nili la number 1 long Hauraghat part podim si nili la number 1 long si berikpo la Hauraghat part poke tok doji lapen da number doji 928 lason doji nang litum nosta 100 pusta 200 pusta stamela nang litum number ki tok dimle nang litum berigon labang so dimle nang litum berigon la number long ber igdet pena fit puthot da page loading thu ikpo nang litum mathengno lapen puthot daga page pangching puik elo lapen lason thak sidak
kumama abang pi abang thu ma labang so details bang dak nalitum long pon ik thai po la pen thek pon long ik po idea na dak kadu ka vista me du ik thai po nili no nang litum han bang na paklang ik thek dat po da phone number ta du la pen command tu date si ke long ma mate ka accept pon ma government hin na so details ta me dak tok thek pon long exi labang so lo nang litum jong si print out exi pule direct print out ik dat tame kali pelte download ik data me nali tum la hini theklongi excel la pen print theklongi nali tum la print long le berta me excel long le berta me labang so list pa nali tum download ik long po jo la son thak thaklo la si new toilet list klang ji aphan labang ke nali tum thek ik puta hailo nili ke klem te nali tum ta klem lo pote labang so list pa nali tum mina mata chelang long ikpo la pen family id la pen kado ka vedak details village name pen chenglok phone number and dak do ik thai po la pen command to that sika accept on ma labang so that tame dak do ik po la pen labang so list long ke do on labang ke alang itum economics tame tangka bang jang ik po la son thak thak sinali tum amen do ma ve ma nani tum mina mata chelang pon ik melo la silabang so video nani tum lang mi sample te liking cp kon la pen comments tame togi kon lapen labang so YouTube channel long nang litum nang kahumri milang pada kecingon pen subscribe ikon lapen video ke share bana litum tenini pin ben share iko karbieng long ras tame pelangik nang lapen pacinik na asipinia video long bang nili nang kethan ponji labang kela ancolo la sidumi thakmi kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kelang rado ana fans tame nili pen kardom to change your